The Kublai Pisa season ni wepe we hakane ka video ka batama ka jong pe production ta hakane ka po yala sai ki pon ba ki bas ngopla na padang jong pi mo bang shoot hakane ka video hakane ka rukom tengala clip ya po ka community post ngala ong ba hato ka bhana am bangan penmi ban la ya reaction video hato ka bha bangan penmi na ka we ka channel la ne bangan penmi hapo kane ka channel te ki pon ba na padang jong pi ke bala tab wood ki bala jit ban penmi hakane ka channel te mata ngala yo ya kane ka la ban shoot ya kane ka video te ki pon ba na padang jong ki bang patip ka kata ka pause video dan ka video ka baning kong mo ka bagi tap nang kong hapo ka YouTube na po ka ne kari kasi ka jungi te ngarong ang patip re mantahi ka dang show le research ya ka ne ka pause video hapo kari kasi ka jungi ya kata ka video ka baning kong ka bagi panlak do te kibun ba na padang jupi mo ya padang jungi ha ka ne ka generation ka jungi matangi da mod pa o storyteller London o de uta o fast vlogger o badai na po ka ne kari kasi ka jungi Henry mensuaro tang kipa pengadaan kena mengaruh kelatan hikibi pet ki YouTuber mo ki bala penmi video kemah kisam arajal nyawi kemtu hakito kisam te hakane ka video pensatip kai kata ka video ka baning kong ka baki tab apo ka YouTube na po kani kari kasi ka jungi tingin yala ya kata ka reaction video jong kata ka video kan long kumno but kadon ka jing per ka ba kumno lakatas na mo laan banaong lakat nru kanan nyaw snami te ingin saya le ya kata ke reaction video rengkar batpi tekini kita kilai telimo kita ke video ki ba upload ha kaju ka snam kan ya per tang ya ki benai bat ki tarik mo te ka video ka beningkong ki ba upload how benai April ka dei katina original mo kane ya kane ka video ki upload ha ka snam arajar nyaw how benai April arpo arteri bat ka ba arbat ka dei ka sunrai kabaki upload how ju usnam but ubenai padu day how penai me shitrik but kabalai kadai ka kasi dur bhabru kanero ki upload how usnam arjar kanyu how ju ubenai me but kadai haga kadoi trik te kemud kane uwan shwa ubenai April nanta me sawan ubenai me tekane ka video ka bakertan katina original mo kadai kata ka video ka banengkong baka baki tab apa ke YouTube te nanta sabot pat kine ki art ki video ka sunrai pat ka kane ka kasi dur babru mo te kine kita ke top likely kita ke video ki ba upload ha kaju ki banai ka ya per tang ba kadai ka video ka banengkong kane katina original kala yo banengkong ya ka video ka baki tab ka first video mo ka baki tab apa napo kane kari kasi ka jungi tingin le namata ya ka reaction video jong kane katina original te saya cak kalong kono ka don em ka jungi permo nadu arajar nyau adu ta usnam arajar arplai lan banang shirta he kala yaj mo ngang dang khna pa kitab ya kane ka video ngam patip ya ka kata dengan saya like ya kata ka reaction video rengkat bat pi dengan saya check mo kan lam kumno bat kamta te shua pengin sedang balai ya kata ka reaction video ngakar pari pi sumpa salah ya kane ka video subscribe ya kane ka channel ka jong pi production te ngnya sedang no manta balai ya ka reaction video ya kata ka fast video te kane ka video katina original mo kadon pembahasan popra hajar ngot kiba peja kene ka video panuta kadon atu live spotlight ya kene ka video te ban select ya ka quality phimbio ara ban select ya ka quality jong kene ka video mo nama ha ki performance wang te pra ki shot da ki no ki side camera te kawan pe direct kene ka quality ka ba pio i ha kene ka screen mo te saya check menta nangit pa kene ka de ka kanjam music video mo kadai ka jingruai tina hinga tarai saya check mata kalong kono kene ka first video ka kita apa ke YouTube AK production present Ayom Shan an album of love andang nama haman suama ke pendan kam lagi kaset dayala sa kadai ka naka Ayom Shan Tina oh my kahir pe nama aduh kene ke singirot dengan tebra
bagi weke syaitam na mia kene kajing ruai tinama mentera shu mentar mo nama kala rasa kajing ruai ba long modern kum kajing ruai kadau mo da nam tera shu bakin sngo ye kene kajing ruai kai het pi kajing ruai ka nadai hakki jing tam ya thoi sung bang ha da tam ya kum kine kajing ruai Satu way ke kejat syaka tiang way ke syakaman mau audio video kita mensuat enjoy cukup dah kapasi ka video nama kene kejaka ka bagi ak ngai pa kade kejaka kitain rani kore kuma gitu kita ni tharai yo la sai kita na budai jo ki batimo ya kete kejaka ki shoot hangno ta phela bane comment haru kelar bahara nama dengan zoom dia melara kelar pelan zoom nama kaneka video size ko jengki mo nama kishoda ka square size ta elsa kita kipa ke YouTube ro kadang penmia ke square size kaneka ada video mah kalau pilih yang tu jong ta pemlar ban zoom ban clear ro pemlar ta ngami ibhar ya kadur ka tersantai ta ngani le hel ka pala ban clear ya kan ka video ha ko editing mah yang pasang ban clear sakadiat nama tapi pe direct na po ka YouTube ta kam clear hi nama premiere ban select ka di jong ka video ta ka terus ngami tawaran te aktor ro kamshai kendiat aktor mah nama aduh arajar nyau pra kendai spau kat boy kat ar kat lai kat sau kat san kat ru kat nyau kat pra kendai ar pau kat boy ar plai ni lan benang la spau kan ru snam kan ru kan nyau snam me kam tai nama kidang ime tarai mo nama kita ki snam ki studio kita ki video ngatarai bagi dan kuma gitu kisam kiwi arpsan sepo kita ki aktor ki aktris menta kidang dan hiku bayam nga tarai namda tipara ya kitias Ahmad Ublay ngampat tiptikan hari sudah ketika video ngampat yo lah ya ketika jaga kamu tibar yo lah se ke danap tengjung pi ke bayi tu itau yo lah se pide trash nong na ketika jaga ro
saya bilang ini komen harum ternyata dengan teori ketika jaga kisah YouTube tem kita rumam yui bahar kedur. Oke. Oh my Tina, labian kapomenta, Kawai Tina, oh my Tina, labian kapomenta, senang malum lah tang syu sengau tang kado tang shi stanza gitu ke jengruai mah ngara la malum malapan yang ke sunu jeng ke jengruai Tina ya long kawai aku ka jaka ke bagi syurang tenga tara bakadai ha ka genre ni korpi nama malah syambar laja te ke jaka ke jaka ke badan mawang tai te udah ulum kumju samba ngambil tikena bahare ke jaka toh my god oh my Tina, love yang kapomenta ya long kawai aku tuh play ya long videography and edited and videograph studio kini studio kita untuk na kedonai kena kayak gitu kalau aku tarai tempat syurang oke next saya kalau kan ke piece kan kuno nya ke jengruai na so best pa ke jengruai ke video ke best ni mo nama ki duna ya ke editing ban ai kino ki power ban ke lip sync mo ke sur bat kan ka kompet ki ten jugi kam bakla kan dia dang nang tai ataru haki permainan data nanti pergi ya edit lagi software iyo ki video entah kila bun pergi ni ki use di software kiba Adobe Premiere ta kejurua ta kebebas ta ngan sa download na direct ya kan ka jurua Tina oh my Tina labian kapomenta tang kado kane kala ko dia kado ka first video ka kita bapa kane ka YouTube mah kata ka kasi video ka baning tong tam ka kita bapa ka YouTube te kane kata ka first video te tang kado kala ko te ngarongan sapan ko na ya kane ka video ka jengda reaction video jengda kane ka jengwa te ngan saya le show ban la ya reaction video sa ki we ki video mah umdere tanga ki jengruai jengi la ya ki ban pa ya ki kanja film la ban pa ya ki kanja documentary kuto saya cek kalau kumno saya kerpari pis humpa salaja kene ka video ngai em ya kene ka video ban yo hadu sun spotlight
Tapi kalau berpendio sans pala ya keneka video daka dap sans pala la shai dengan shoot video na la shai hi ban penmi la shai hi ya ka reaction video dala da kam padap dengan le kumla dala tapi ko bangan le ya ki we but ki reaction video te sa pendap na sans pala ya keneka video dala da pin panom subscribe no ka pati people pin subscribe ya keneka channel ka jong people production Teta atu bangin sekindo haki wepat ki jadi reaction video ta hadu kata kapo ngin sekindo thanks for watching bye bye Panyano juar bapi hak matu priubai Tina I love you